Iki kantor polisi, Mbak. Ini bukan kafe. Lihat lampu-lampu banyak kayak gini dikirain kafe. Mbak lucu deh. Iki kantor polisi, Mbak. Ini bukan kafe. Lihat lampu-lampu banyak kayak gini dikirain kafe. Mbak lucu deh. Mbak lucu deh. Ini kantor polisi. Ini kantor polisi, bukan kafe, Mbak. Ini namanya Polsek Pekalongan Selatan. Mbaknya kecelik ya. Wong ngekek nek arep ngopi ngene, Mbak, ora apa-apa tak gawe kopi.